Ke letsatsi la bosometharo fa le Fraser a bula kgetsi ya bosenyi kgatlhanong le Ramaphosa kwa seteisheneng sa mapodisi sa Rosebank. Mapodisi a re e setse e le sebaka sa beke jaanong morero ono o ntse o fetiseditswe go the Hawks. Sebueledi sa NPA advocate Mthunzi Mhaga a re ga ba ise ba amogele kgetsi epe eo e ka batlisisiwang ebile ga itse le gore kgetsi eo e tsamaya kae. Mosekasiki wa dipolotiki Obrima Chikri a re seno ga se makatse. According to this construct, Cyril Ramaphosa is an angel we must view in contradistinction to this devil, former President Jacob Zuma. So to the extent that Jacob Zuma became a metaphor for all things corrupt and venal in South Africa, the antithesis is Cyril Ramaphosa, the angel. Therefore, the extent to which there may be an appetite to investigate effectively and lay charges will also depend on whether this construct remains strong enough to invoke levels of support for Ramaphosa, for people to act in defense of Ramaphosa, for those who are doing the investigating to lose their own appetite to investigate. The Hawks ya re ba santse ba samagane le dipatlisiso. Fela Machikri a re go ya ka maitsholo a NPA mo dingwageng tse di sa tswang go feta, maAfrika Borwa a tla bo a tshameka ka ditsholofelo tsa bone go dumela gore lephata leno la bosekisi jwa setšhaba le tla kgathalela kgetsi eno. If you look at the NPA from that period, for me, two things have happened to the NPA. Firstly, there has been political interference. But secondly, there have been times when the NPA, without any political interference, has anticipated the wishes of those in power. Irile go sa le gale Ramaphosa a bega gore o tla leboga tiro fa kalatofatswa se e le go obamela katlegeniso ya ANC ya go ipela kwa thoko. If I were to be charged, yes, the processes in the governing party have to unfold. In the ANC, as you well know, I have offered to go myself on a voluntary basis to the Integrity Commission, and I will be seeing them. The date is yet to be set. Go bona la fantwa magareng ga Fraser le Ramaphosa e tla tswelela go nna mo bebegakganyeng sebaka jaaka go lebilo conference ya ANC e tla gaisanelwang go gaisa ka Sedimonthole.